Balozi yes to nje tuma tutigocoka hari ngiri ni ungamera horo wa Balozi Ridge Balozi Ridge ri tuma tuthie no tondu mathaa mothe nguci meguthirira Thika Kiambu County twina Balozi Ridge haria Kitengela kuma Kitengela guthie Balozi Ridge ni ndagika 10 na no tume Pastor Ngaru ya kuonere na kwanointire na nduga kimutume otheri kwanointire cia icio ri itigete cia cigana is it 4 itigete cia 4 kirathio kimwe ningi no agure kiwanja aigwe ndarakienda he muhunjia etwo Pastor Ngaru ake kanitha wera makagio wewe mwenyewe agogona handu hau ri harare na cia 12 itigarite cia 4 na mundu wothe ogurite Balozi Ridge ni araheagwo care free daya pwani kuria Malindi. And the good news leu project yo ndare njiriga yothe leu ina nginya gate nirekeriwo nginya gate na koguo leu tutigetie kwandika watchman na German Shepherd exactly iradio 2.6 million kuri mundu wa cash ni 2.4 kahonokia ngiri 200 we oragura 2.6 deposit ni ngiri 500 na no hihi no uremwo ni gucituma na wiki imwe uramuhe ihinda rigana atia mundu kurikia mwaka umwe hua kurikia deposit deposit ri tuge atiriri within a month mundu akora rikitia deposit yake 500 that is okay so ungituma ngiri 100 kana ngiri 200 no wambiriria thabari ya deposit gwikinya mweri ukorwo igirire deposit ya ngiri 500 icio ingitoka kwa ihinda ria mwaka mugima ukorwo kirikia kuriha uguo witwa kuhe mweri mugima ukorwo kirikia kuriha deposit ndio ni mutumire ni uramakanganya muno uguo ngiri cio 500 ritoka kuhe mweri mugima gukorwo giciriha ita deposit icio ingirihe kahora kwa ihinda ria mwaka mugima no ono gurite na deposit yo ukuigiria whether ni igana kana ya meri care free daya pwani automatically oka inbox ya namba yakwa 0798008008 0798008008 kana 0720203721 ori una ihenya buroti cia tigara inya thiine wa Balozi Ridge ndagika 10 kuma Kitengela tauni handu hetagwo Kisaju wahetuka KAG University ni kilomita 3 ukinye Kisaju kuma farafara guthie haria kea kiu kiri ni mita 300 kwina mai na thitima na ni handu accessible na gukire andu makite mationates ona hena ni borari kia hau na ni bonge na ni handu hathaka muno makiria ona ungekorwo kuwa rucio to ukihanyukio ko no wende guthie na Pastor Ngaru ni uhoro wigie Kitengela uguo ungenda gukira rivairwo wega uria Pastor Ngaru ni okite na anoint mugunda ucio ungenda kumenya maingi megi mugunda ucio ungiuria Pastor Ngaru uhoro ucio ni gukorwo wikite uria hau hega hau ni hega muno yes yes very good